ebitare bino bikozesa amaani g'izooba bitemwe bitandikire kufa omu muringo gutari kwetegerezibwa kandi ebindi omuyaga gwahereze kuhanurayo za solar panels. Ahabw'enshonga egi abashubuzi n'abavugi ba bodaboda nibagira ngu okukorera omu mwirima nikyakabaha mirimo yaabo. Orubuga rwa Kigadde rukura kandi harimu obuzibu buzirimu ebitaara. Abarungi ebitaara bizimire ebikira haijamo omwirima gw'amaani. Mukimanyira kurungi obwire bw'enyuma hari abasoma bijaga ne bacwa amaju ne bakwese emundu kandi omunya business bukuba ine business yawo eroho baitu omwirima guli gw'amaani okubuli habunkenge bw'amaani notina swati bwire bwekiritu abakuvuga bwire bwekiro tufuniyemo ekizibu ky'amaani muno abokuba kamera zaitu niziba zitakwata bisane habokuba ebitara nibiba binakire bizimire swati yaho niho asobora kuyizira ekizibu ky'abasuma. Abantu bashaba b'obushobozi omu district okureka kwitira enshonga egi hakatantaka erisho kureka bakikoreho aho naho. Nkaitu abavugi ba bodaboda tukwerarikirira muno singe ebitare babitukorera nitongane tukuvuga neitu tuteka ina kwa tuvugira kola tugenda muharahara etawuni so tukusaba government etuyambe tekero kubona korora ebitare babitukorera. Obu haija omuntu wena gwokwekengera okusa kumurora iza ekisawo kyaye ekyo tukacekingamo tukasangamu embaizi n'ebindi byone bizi ebikusa kwita ati omuntu wa bodaboda baitu bukikuba kitaro mumwirimo kizibu muno kumanyira omuntu omwisinkogo. Twahikirira Isingoma John orumukuru w'abakozi aha bwa town council ya Kagadde kandi yatugambiraho obuzibu burukomoka kandi bitare byo twenda kugumiza abataka ngo by Christmas time sakutekereza obwiro burayira baitu tugakwetekaniza turaba tuhika mu bwiro bwa Christmas ebitare bijya kuba bigarukireho town mu bwiro mwaka bugwani guhwa abantu babali mu mudu yo koraki yo kuba town yawo nibagiye gondezamo. Ebitare fire biri hagati ya 20 na 25 biti yahameza abantu ngo kwetombitwa kwabo no kwija kukorwaho. So bwiro burajya kwiketara zona zigarukireho tukozere nebindi tuyinireho nebindi bijya kwiziraho. Amakuru aga gashakwa Thomas tumwebaze.